Karen kom netting o no Karen dongja ma chungde chungba dongja sem salgam kan dongja ri angai ba takin dongya chungba Karen de chungban Karen de problem ong dongya ri bangari takin dongya chungba thank you Mosa, thank you so much, thank you Mosa mai hotinga bisong nokchi ri angbo na Mosa nating awai ba request te ka enga chup ka de ni ba somai rang sa man na man cho ma yang na ba sako ba ri ang sai angai sokang jok nei chan se ba jok Mosa thank you lala Mosa bani go lala huncha Mosa mo time छ भने म जान्छु Mosa हजुरको घरमा भिजिट गर्छु म chunga ba salgatham rangde dongbana nanggen kon Mosa sikkim ruang ode tinga aibo Mosa ruang aibo pasok brang somai mat node Mosa rona de ansing khalaba Mosa sikkim biapara habri rong den chem oba rona de ansing dakple Mosa thank you so much, thank you oeba Mosa da keting hoeba thank you Mosa, thank you so much, thank you prem kulung hello ki cha hey के छ हो खबर भनेको के छ हो खबर ठिकै छ ब्रदर ठिकै छ अनि हजुरको के छ खबर nono namchira khatang hama nono namchira hai kamen katpo dongku gensim ode thank you so much, thank you Mosa, thank you Mosa, thank you like that okay prem sir, okay thank you so much ansinga anenga skang tu en bos mang ruangana ang silong chi dongma tengo netinga hoiba Mosa dan singa roram na de abri rarong gen semong oba singa de rona de aro deng jan tak plimo dewa sokba salja chirangosan dengaya deba sal nakna ne nga abri rong ani gumano abri gumukchin phing ani gumano hello namaste ramji भनेको Mosaले thank you Mosa within block kata bata ho हजुरले कता बता हो अनि प्रेम गुलुङ सर हजुरले खाना खानु भयो प्रेम सर खाना खानु भयो हजुरको सुरी banga o rona skenga Mosa netinga suri banga chi chilkhalamo sikimuni ba ditai ang nanginga maiba mungba mo ya Himalaya apriuna de uchiba ruangna te macam deba ai angja jok chaba chilkhala ni mano deba suri de onaya de sikimu de dakple maiba borop sampani gumano abri borop sampani gumano suri de onsmaya बाको छैन त भनेको बाको छैन अहिले कति टाइममा खाएको म त खाइसक्यो नि हजुर मैले त खाइसक्यो मैले अनि हजुर पनि खानु पर्छ है टाइम त भयो नि त 8 त 8:30 जस्तो भयो कि अहिले